Hai menaza ting chomai awang rema namai go Zeme News Ma Nsa ga hai menaza klom delei Ma Nsa pegai mak so ga hai menaza video like comment share ja subscribe te ga rakyam gai delei Manipur go Chief Minister and Biren Singh je pazat mena hong jai Manipur mena pachu kan chabli gum je pakna ba te je Manipur go Chief Minister te da hangya pachu kalangai kadai delei je sali Manipur go Chief Minister te da hangya election bamlu bachang langkrew ne chang de ge jna hjing kai jing ke kum chang na jang kai kanan thakmai ge BJP mena announce te je Mr Singh ne Manipur go Chief Minister te dai gole je sali jai chige mina hangna contender Biswajit Singh banai yumnam Kim Chandu चिगे का हलित ले कने पनाया 2 लाख ले जे साली नुइबो हंगचम कंटेंडर में हंगचम दिल्ली ते जे बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप में जे दौलू जे सोने मणिपुर गो चीफ मिनिस्टर ते दायरा में बेजे पनी हे दौलू जे का खिद ले जे साली कनेन जे माइक जिंग के हजिंग काय कुम चंगना जंग काय क्रान थाक माइ के यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारामन बनाई किरण रिजु मणिपुर के वांके जे सोने मणिपुर गो चीफ मिनिस्टर ते दरा में बेजे पनाई ने अनाउंस ते रंग मणिपुर वांके गाइद ले पनाई ने अनाउंस ते गाइब के मणिपुर गो चीफ मिनिस्टर ते दायरा बजा कुम चंगना जंग काय कना हंगे मिस्टर एन बिरेन सिंह जे कलांगाय कदाय दले जे पनाई ने तेमना सोगा साबा गाइद ले जाय अरुणाचल प्रदेश गो मांग खापोम ने साजे सिक्योरिटी फोर्स में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएसएन केवाईएम बगो केम गो गुजे बम अरुणाचल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के एनएसएन केवाईएम बगो केम गो गु पगने गिमीर में जाय क्रोर में चम चम बे दाउ दले जे साली जाय चीजे अरुणाचल प्रदेश पुलिस में इंडियन आर्मी में हंखरे में जॉइंट ऑपरेशन ते लुजे एनएसएन केवाईएम बगो केम गो गु ले जे साली जाय मिहिन गंबो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ने साजे एनएसएन केवाईएम में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट तिरप एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल के अंसा माला मुइरे ले जे साले जाय चिमेदु एनएसएन केवाईएम जे क्लोज तेंगर हंगे तेगुले जे मिहिन गंबो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ने साले जाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में मानकाचार डिस्ट्रिक्ट के इंगे की गैप निगु गरी एक्सीडेंट ते बिगने तेंगा दीपे जितेंद्र कुमार पांडे जे 9 ताक माइगे चाइ दी जे पम गे की मानकाचार डिस्ट्रिक्ट ने ngau dodai de lei je sali BSF border security force mogu gare na mahji krute set rimai kjingke kumchang na jang kai kana mai ge मानकाचार डिस्ट्रिक्ट असम गे पनिगु nge ki ge punigu gare accident te bigene driver pe chai di ko de lei chipo mai ge nge ki dui pran chip ji ge ne Jitendra Pande du je dui ne te te ti je na mai langchom ne changne gu ka chai pom je ngau do ga dai de lei je ka chu lei jai Jitendra Pande je Bihar ge bam ko lei je sali jai ne ji kum chang na jak kai ke dui ke ji madai mai ge Manipur Mon district के सिविलियन में जे असम राइफल मनाई ना इंडियन आर्मी में रोल जे हंक्रे में दाइ जे कापचे निबे देगे साचु दाइ जे नागालैंड गवर्नर जगदीश मुखी ने साजे मोन डिस्ट्रिक्ट के हंक्रे में दाइ सिविलियन में जे कापेन देगे इंक्वायरी लुब जे माती माजे आई पोबे इंक्वायरी लुब जे लोय गुदले जे साली जाय इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नारावानी ने साजे आई पोबे मोन डिस्ट्रिक्ट के सिविलियन में हंक्रे में दाइ में जे मा देपन मौगा जे कापचे निबे देगे आई गे क जाउ जे कामले दुआ एक्शन जाय क साबे पेगुले जे साली जाय आई पोन देगे आपसा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एग्लू तोरा बेन देगे इंडियन आर्मी में इंक्वायरी लुते बम जे माती मगजे लोय गुदले जे मेजर जनरल नारावानी ने साली जाय दिल्ली के मिना हंग केपे ने मणिपुर फुई पतिं कुम काय केत को जे रेप ते बे जिगने जाय क दुई बे जिगने दिल्ली पुलिस में नेशनल कैपिटल के ने पछु जे तुइनी दिले जे साले मांग कापो में साजे चिका क दुई बे जे पजी जे संजे ले जे साले जाय पा बम जे दिल्ली हुमायूनपुर के बम को ले जे साले मांग कापो में साजे ची पतिं कुम काय केत मणिपुर फुई दु का क दुई बे माइ जे क जिंग के हजी करे स्ट्रोक माइ के का क दुई दिले जे साले जाय ची मणिपुर फुई ने पुलिस में जे एफआईआर ते गाय बे माइ जे एकरे ते सेट क जिंग के रिमाइ कुम चंगना जंग kai kana mai ge fire te gai ko dele jai chi Manipur puije Delhi ge service staff te je hotel ge ta te ko le je sale chi Manipur pui banai puchuka gu dui pe sanje je panai je ke do ting kom ke je pam pi ge na chi je bam ko le je sale jai Russia na Ukraine me ka rei je jai Russia na Ukraine ge de go ge za ge de sud ge je Ukraine ge de ge rei ge pe bzi ge na Ukrainian ge de ge te ga ra sa ka ra ga di bzi ge na Ukrainian ge de ge bam ra me zim nam ra me vun koi lu je sakra hange
mi pegai gene langza pnui saktale je sale Russia mne Ukraine kdei gogibze kana ke jing kai madai mai ke gogitale zai na mai gene langkai sruk changdi dele pause gene Ukraine kdei ge bam me long hre sangdi je teugara duga di zai dui sakara duga di bzi gene kvin barof ka chebe kvin je gene koilu je matchup ke gailu je mi pegai gene langza chi kvin dui pegai bigene pnui dui teuja saktale je report mne sale zai Russia mne Ukraine kdei gora hangerai lang beteuja hypersonic missile chebe gari limbe gine dekang bomb kaprobe railang beteuja impact kai ne leje sale zai aize hypersonic missile je dekang longki ge kibung luze bam je kapra ko leje sale sources mne sa je ai hypersonic missile je Russia mnem pa kai di na Ukraine ke dege daiki ge de longki ge bai je civilian melame chpai melame je ring para hange numte ta leje pnine sources mne sale zai aize hypersonic compare ben dege ki mne pnilung imak aize Russia go hypersonic missile pakai ben deje mati maje nangnui ma sogai lia dai gule pose gena ai po channel ge haimna active bamrang ge kyam gai dai dele zai India Karnataka pe busy navin ka chebe pe Ukrainian ke dege lesi ke teze bam pe Russia mne Ukrainian ke dege go ge pe pakring be je ket gzing ke kum chang na jang kai kana ma ge pakring be sogai di be pe piki bo mne sa je ai navin ka chebe pe du je go ko chai pom je medical college hange donate gai gule je sali navin ki bo mne sa je navin go ko chai pom je Indian student medical college hange chai pom je donate gai gule je sali Ukrainian ke dege lesi ke teze bam pe Indian Karnataka pe busy navin ka chebe pe Russia mne mortal to ke zai di pe go ko chai pom je na mai jing kai ke jing ke kum chang na jang kai kana ma mai ge India Karnataka pung chang gule je sele navin ki bo mene navin du je piki ge ngowang changailu je puja zai harate jun gailu ne medical college me daga pe kai gule je sale zai Turkey country me Ukrainian ge dei me hange TB2 attack drone je raite range pe kai gule je sale aize TB2 attack drone ka chebja zemna cho dolak le ka ne zemna ne minkilungen tawlu je computer ne krei daw dibe drone le dei kange pi roje panchui ge hrei dibe drone de le aiz du bom phung lu je minkilungen ne tawlu je enemy mitere mi je hrei je kap daw dibe drone le ai po be drone je bom phung lu je kilometer ring area lim ro dibe le je sale za Ukraine Ministry Defense mene Russia me Ukrainian ke dege regit pike Russia me chpai man dai gum kriya chai di me jai pani go gari dai gum Russia di me be jing kai ke jing ke kum chang na jang kai kana tak mai ge lia gai be chuna ning ni so ge salya gai gulei Russia me Ukrainian ke dei sud gyu je bam ge zimna plan chai di be Russia me plan chang kre me dai je haisna me chai chang de le jai pani go teng sia di be hai me dai je raksna srok sia chang de le jai APV sia di be chang ke je hai me dai je rak te sna sia chang de le jai artillery system hai na za himre sia chang de le jai MLRS raksna me dai sia chang de le jai anti-craft warfare system hadai me dai sia chang de le jai aircraft rak squeeze rok sia chang de le helicopter hai ke za kre te sia chang de le jai pani go gari hai squeeze hadai sna sia chang de le jai light speed boat planet ja kchom sia chang de le jai fuel tank petrol pump ba rak rok sia chang de le UAV operation tactical level kai ke sia chang de le jai special equipment kre ko na sia chang de le jai Ukrainian Ministry Defense mene sale ai gene na mai go Zeme News Ma Nsa loi gai delei nangnui ne pegai za nking gai be bzigna to delei Kangia za ipo be channel share like comment za subscribe to gelo hai mna za klum delei